iti biag! Anya, lumasin ng danuri iti pagyanan. Ewan tapno amuda ka dumot no anya ti awan. Siyempre, kaya't damot ti makapundaran Apay, sanda makapundar no makipagigyan da kadata. Ay saan man agam siyempre, tapno masuro damot ti agpamilya iti bukod Kasmot la kadata idi Sandala kayat amay ranod da tao iti kwartada. Agsao ka manen. Day tamat ti talaga agapuda, sanaya. Managsida iti karne, di asawa na. Agpada kami managkarne. Ang madadda asyak ti agsidsida iti gatgatangan ni Nuray. Ta kanayon mo't ngarod nga awan nila kay na. Saan aday takarne, wanuan niya pa'y di ta amak makantiga po na nga aglasindan. Ore baga masaan tayo so tiyambao. Ha? Imot ni Nuri tilutlutwan na. Kaya't na, anila ang lakay na ti ilutwan na. Isu alumasindan. Nore, pasensya amon ni tatang mo. Wen, amok mo ti ugali ni tatangan. Di ta kang pakadanagan. No apay kit di akas dyan ni tatang yo Kanayon, negatibo. Kay kayat na ti kumun kontra kanayon. Uray ammo na abidot, sigilat ta. Wen nga rod, nupuraw ko na nga uray nang isit, ipapilit na. Pulos, adi pa aba. Patigwam na datang, iti inangar mo abulalo, tauray kat adumet. Nang ipanag itayan, yung di na inawat. Anya? Jakman ammo. Naayon nga tanti pasugnod na dayta Ipan mo lata Ninanang ti pangyawatam. Madi, di mo't awatan ni nanang. Ne. Apay ngay. Kabilin ka no ni tatang no kontraan na. Anya? May turid na kabilan ni nanang? Si good mo't akab kabilin na idi ni nanang no adda di da pag kinaawatan. Ipilit mat ngamin idi ni nanang ti husto. No makita na abidot ni tatang. Kastagayam. Saan mo laan nakita kinabil na kabayatan ti pan nakipagyan tayo kadakwada? Tamabain siguro kan ka manugang na. Madi ti agkabil iti asawa. Agyaman ak no kasta ti prinsipyo pulon. Jak tulakit di mapadasan ti mapadpadasan ni nanang. Pulos mo't Apay kumaakabilin ka ngay bakit? Iso nga ron nga agyaman ak unay. Tasika tinatumpo nga lakay. Makabandok ti magmag na. Ano santa tanay. Apag isulaang mo't ti kwartata apag plititan. Talaga nga da pagsayaatan ti pan nakaparunot ti gobyerno. Anang ikabel kadagiti overpass sa pagbalasiwan. Anong kaslay sumot lang ay iso a traffic. Pagkunamag. Kita kada na pinturaan iti asol dita kalsada. Nairanta ka no apag naandag iti disabled kung dagiti senior citizen. Saan mo lang nga disabled ti magmagna kung senior citizen? Saan man mat? Ay kita manday dya agbalbalasew kat agar-arikap. Bulag day jay. Ay, di mo nakita di kabalbalasew na. Anya? Nabanuga ka nagnag na. Di tanti pagbalasiwan ta. Ay saan narigatan. Amangan no tiliwan data dagiti pulis. Adulamed. Tiniliw na kuman di nagbalasiw itay. Nagbatad mo't asaan a senior citizen. Ang lakay. Ay masadutak nga umuli di ta nakangat nga tumagdan ti overpass. So dito itan ngagbalase. Ay lakay, saan ta pa'y a senior citizen? Madulamin dita senior kas kada disabled dita. Umay kakit din. Ay lakay, anyakan sa. Danagmun, ayan, sa di makaambaw. Nagbalasiutan. Ini ka ay na. Iparabaw ko ti dakulap ko iti abagam. Akas na bulagak matan. Anya? Agin po bulagak, tapno di na tasitaran di pulis ang nakatagdari dyan. Malalatasam. Lakay.
Amin na itaguli-uli ni Tarangtay ang pagbalasiwan. Sige kitay, balasew! Anyagay, di santa na banog ang naguli-uli ni Tarangtay. Useless. Tapno maliklikan ti traffic. Punada ide. Ang manyagay, isumo lang nga iso. Iso nga awan day ta. Ado lang nga amoda. ala, di kan sumanao, katli. Dengdeng ganda ka dagiti tao. Adun ton ti tumulad no nakita data. Problemang pay. Malaki na yung agawitan. Kanayon samot arumar ni tatang. Nakastrag nga trabaho iti construction. Kabaulan na pay aya. Kabaulan na kanumot. Makapakonsensya amot te. Lakay. Nanam ay da, ide kakabalay tayo. Tamilaklak am tayo ida iti si dada. Ngamita, awanan na. Tadi damot awatan ti patigom. Iso nga agtrabaho manen ni tatang. Una, kapilitan. Tawan mo't pamataudan da iti gastusan da. Pampanunutot nga rod, ano adda masobrak no inak makitsenda, kat ikak ni nanang iti igatang namot iti si dada. Ay katun ikam idano awatan dalakit di. Kaasi damot baka. Ay, Mangkaloy, ma'am, manot-tawan mon. ubingak pa ma'am. Nasurok labas it 50. Marigrigatan kayo, iti dayta trabaho yun. Ay, saan? Kabalak tayo ma'am? Tapna mo, Mangkaloy, ada na panunot ko. Ano na ita, ma'am? Agkasapulan na ngamin iti hardinero. No kayat mo, si Kan. Ibagaklangan iti kontratista anangalakan ka nga agtrabaho dito'y mapatpatak der abalay ko, tamangalan iti kasukat mo. Di ka madanagan. Siya kon ti makaamo amang ibaga. No manot imbaga na swildom, dakdakkel ti itid ko kan ka. Permanente ka pa yan. No, kayat mo Ay, kaya't ko ma'am. O sige nga ro da, kasaritak na Engineer Carpio. Nalaglag ang trabaho ti panaghardinerom. Nang ti kasta nga agkiwar-kiwar kakit din iti darat kan semento. No kasta, permanenten ti trabaho yo, tatang. Ay, wun Ang mga numarigatan kayo. Kunani pulon, nga ikanda kayo iti allowance iti makamulan. Tauray di kayo agtrabaho. Anya! Apay, anya't panagkit-kita na kada kami akatugangan na. Inutel? Kuha tatang. Ay, kabalan mi ti agbyag. Nga uray di da kam tulungan. Amuyon, ti ugalay. Masyan kami nga rod kada kayo. Dagita bagbagiyo at ti kaasyan yaw. Ti pamilya yaw, ti kitain yaw. Tatang. Imbag pa'y numaitid yu amin akayat dagiti anak yaw. Di kay man agin babak nang akon di suporta kada kami. Ay. Ibaga mi ti asawam. Saan mi nga awaten ti itidyaw? Saan kami arupat kwarta? Sige, ibagak to. Ibaga ma. Saan kami ang nakakasila una yaon? Ada kwarta may? Ada pagbiag may? Mangan kalat tamang kaloy, Ado ti in order ko. Ay, nagadunga rod, madam. Jak sa maibos to'y karga ti pinggan ka. Ay, sus, nagbasit lang dayta. At dapay dita ti nakadasara pagalaan, Sayang dayta, no saan ta maibos. Ay na, sayang. Nukadwak ko man ni Narda. Ay, makaraman mo't kumakadag ito'y in order ti amok. Nasaysaya at ti kastuyan. Ano awan dagadi anak ko, kan ti asawa. Kat dudwata ang mga ije balay. Umay talangan mga di ti restaurant, Mangkalong. Narigat ngamin ti agluto pa'y. Kasayang no saan ta maibos. Ay, naimbag kayo unay, madam. Ay na, kayat mi asaan lang ada kami ti agnam ay. Gaputa na ipaayan kami mo't iti nasaliwanwan basit pa nagbiag, Mangkaloy. Kayat mi ti makatulong. Iso saan kayo asab sa bali kada kamin? Nga uray no, hardinero kayo, makunkuna. Ay, ewan nga ron, madam. Ay, madam, ay na.
Ay talaga adyak maibos na ito adda dito pinggan ko. Masaya nga anak. Anya? Wa, kababain nga ibaga. Ang mabalin nga ta. Nga ipabalkot ko ijay waiter. Tayawid ko. Kanento ko majay asok. Ay, ngam, sayang mang kaloy. Isungaron ayawid ko, madam. Ibelang talakit di daytoy. No, pakikalkolon kundan. Lakit di ngam sayang no kananlat aso. Sige, pabalkot ta nga rudan. Ken inayon tanda gito'y nagtulangan ta. Tay supay mo't nga rud akanan di asom, Ma'am. Yes, ma'am. Agyawid kayo kaditi kanan ti aso? To'y kadwak basang. Apay, sayang mo't ngamin dagito'y saan ko naibos nga in-order ko. Di mo't ngamin imay di kadwak ko mamamangan. Kat? Kwa? Pabalkot ko kumamat ayawid, ngam adapay mo't ngamin papanak. Iswa, iraman yun itabalkutin nyo. O sige. Ibagak iti waiter ta iraman nanday ta. Daytoy ma'am. Ikabil yun lang, hindi talamin saan nyo. Apo, karnit baka nga anda pariyat ibagbaga day ta babae. Uy, nagsaya atoy. Ay, sayang. Ma'am, iraman nyo apabalkot day ta. Wanan Ay, apo, naggasatan aya di aso, mangkaloy. ah. Mapsugan iti husto. Taado daytoy yawid mo akanan na. Dayta, naikat ko dagiti tultulangan na ilaok. Sayang daytoy akarnay. Lasag da pa'y mait. Ay, ipapudot ko pa isot ipangrabyan ni bakit. Andan sa dinarda. Imbag ta na ilasin kung dayta tultulang. Ay. Hey, ada kamot gaya mo't lakay. Nagadunday ta akarnay. Ay, nang isang putak iti si data, bakit? Nangala, iti dayta. Iti restaurant. Pinabalkot ni madam ta saan mi anay boss. Kat, ada pa'y tultulang. Tay nagitulangan mi dayta. Para iti aso ta. Bala, manganta nga roden, agaw akon. Hanggang, nagadumot dayta. Padigwanta danure. Anya, ang Di kwa. ka di agim imot lakay. Ha? Para manantamot ida, di ta ingga pum ijay restaurant. Ay, ang nartarasak. Sa anak pa din amag na dita overpass. At maamin day tapat naan. No awan lang si Tarkanyag. Naging pipilayak manan. Day ta tituladag. Naatake nga ta iti high blood day ta. Tapay ka kasta tipag nana. Ginansama maunat ni kanawan na iman. Nasingkol piman. Day ta tituladag. Ganay. Medyo guyudan na di kanawan asaka na. Sigurado ang makabala si Wakdita nga awan magsitar kanya. Nagrigat samot umuli di tagda. Sapay kasla sa anak paila napalpaan. Nangal dawak abulalok. Nagimas tumot paspasid ti amok. Pasid akarne. Kanyamay. Ayon nakasla nabnab sukat nga agaway. Kat kasadot ko ti magna di ta overpass. Santag. Nagrigat mo't gayam ti agbalin a disable. Akong kuna na dita nagdakil akarato na. Kaslamay sa akmot kadagiti disable itan na. Na makipagbag na akmot ito yan. Sabag. Ada polis iti pangir. Kanyat ukoy na dita. Saan mo't akasapulan nga traffic dito yan. Tani makabalasi wakon. Kapsat! Sir! Apay! Bistado kan? Anya! Nis! Sir! Naminado na makikita ka nagbalbalasiw dito'y nairanta pagbalasiwan. Dagiti ang diferensya na. Hanggang saan ka sinitsitar? Takayat ko apang ken.
No talaga mo't lang nga da diferensya. Ha? Ay, sir. Idi da mo, bulag ka. Idi may kadwa, kaslag kurkurong iti binting ti panagut-utak mo. Sa ita, kasla ka manin magmagna a biktima ti stroke. Ha? Ay, sir. Anya talaga? Pilay ka? Bulag ka? Wano agbaktit ka? Saan, sir? Saan nakapilay? Saan mo't nagbaktit? At dapay sa anak abulag? Ba't lagayang? Ala, umay ka. Mapantay ito opisina mi. Mabulta ka. Sir! Apay may sir. Saan pangaasiyaw? Nagbatad ti pakamoy jay, oh? Apay, di mo maawatan, tata? Piloso po ka nga tanya. Sir, kwa, jay. Iso nga umay ka di opisina. Ijayan presento ti pagkalintigan. Sir! Saan taon? Saan kuntong nga ulitin, sir? Umay kagid din. Tapnagnakam ka. Ditan gagayam, tinaggibusan, ti pakasaritaan tayo ita, anaadaw iti pagsasao ako nana. Di ka agpilpiloso po, no di mo kaya ti may pasubo. Tampok ditoy, programa tayo. Kastala ti biyag! Nora, bagbagaam kumamad di anak mo. Binarsak na di anak ko iti bato. Isu aday jay. Ada bukol iti ulo di anak ko. Anya? Maditi kasing arami ti anak mo, Nora. Amangan mat no basol ngamin di anak mo. Anya? Dinamag mo kumapay ijay anak mo no apay abinarsak jay anak ko. Agin innangaw da kano. Ngem iti jay anak mo tinaangaw, napikunan. Kat binatunan di anak ko. Iti pay mat ulo na. Oh, basol mat gayam di anak mo. Anya? Ay na Florence, bagbaga amot jay anak mo Saan nga agangaw iti makapasair, tapno saan da batwaln. Anya? Agpayso ka di abinatom ti anak ni Florence? Nagkunang amin ngayon ng unak. Kunana kanya ka nagdakkel ka no dagiti matak. Di binarsak ko na. Kat natamaan jay ulo na. Kasta aya. Unanang. Isu nga inton maminsan pa'y akas ti baga na kanyak. Ha? Dakdakkel pa'y abato ti itirok iti ulo na. Ala, inton maminsan anak, saan ka na makiang-angaw iti dayjay nga anak ni Nora? Tanauyong dayjay. Isumit namin tinangirugrogi, nanang. Ay, laglagi pom anak ko. Saan ka na makiay-ay-ayam iti dayjay Charlie, ha? Tapno maliklikan ti apayo. Kita ang manday taulong, nagdakkel tabukol nan. Uwin, nanang. May mayaten nga agyan ka diti balay. Nga agbasbasa ka kadagiti librom. Uwin, nanang. Kas jay ti aramidem, Charlie. San arumbeng apa ilupit-lupit ka? No kasapulan adanugam di aramidam. Untatang. Binanog ko jay classmate ko Nagsangit. Kasta? Naglaing kan anak ko? No agdamang karkarit kanyak tatang. Talaga alugubak Ay katwan Di mo itulok asi katiluguban da. Una am adagos Untatang. Nangagaw ti pa nagsarita yung nga agama daryaw. Gaputa daklang iti asidagyo itay. Apay aya tatang. Maday ti isursuro mi ti anak yaw. Sana nasaya ti kasjay. Kaslapay ke sugsugsuga mo na dumanaw. Nasaya ti kasjay tatang. Tapno sanda nga ilupit-lupit. Kung tapno kabuteng da. Ay mistake ka talaga ti panang sursuro mi ti anak mo. Saan nakasjay ti rumbang nga isurom ken kuana. Anyay nga rin tatang. Ti rumbang nga isurom ket saan nga aguy-uyong. Gusto lang timbagak tatang. Saan da apa ilupit-lupit? Saan da nagpahabak? Ay, una yan, daryaw. Basta, jak kayat na dagiti anak ko, ti iruruman dagiti kayayam da. No danugan da dagiti anak ko, ay bumalas da. Nawatan nyo ka dagiti imbagami kininanang nyo. Uwin, tatang. Uwen tatang.
Nasaya at no naawatan nyo ti pamagbagami ka ni tatang yo. Idi siyak tubing. Kanayon nakmatabagbagaan dahil di tatang ko. Ni luluyo. Kastamutan dahil di nanang. Kanayon nak nga isuro itinasaya at akababalin. Kitaging kaita, tiyak nalipatan. Iso kaita kastamot ibagbagak kada kayo. Dagiti insuraw, dagiti dadakkel may, isumet isursuro mi kada kayo ita nga anak may. O nanang, mawatak, sana kaguyuyong. Nadamang dangran kanya, panawak langan. Uri siyak, nanang. San ko abalsen? Ken sana ka makiap apa? Oray siya ka? Nasayaat no kasta. Ay na. May mayat mo't lang tinasingpet kananos nga ubing. Uwan tatang. Uwin tatang. Anay ko! Nagsakit ti tinanog mo! Ipulong ka kinitatang ko! Gunggo nama, sikatiin mo na. Nagkunangamin kan kaasurunan na. Ipulong ka kinitatang ko! Hoy, inan anong ti anak ko? Apay nga agsang-sangit, ha? Nanang, tinanog na! Nagsakit ti tinanog na, oh! Sursurunan nakmat ngamin ante. Kaya't mo, tatanugin ka mat, ha? Sige anak ko, sige, danugam, marwang. Anay ko. Un anak ko, kasjay ti aramidam. No addamang kabilkan ka, balsam. Saan ka apa-apa anak ko? Rombang asika ti mga ba? Wan nanang, dinanog ko nga roday dya bingbing. Nagsangit pa ya. Kasjay ati aramidam, saan kat ngagsangsangit ka? Jay pa'y kat mata na ati danugam, tapno mablak ayan, gonggo na na. Wan nanang, danogag ti mata na inton maminsan. Wan anak ko, kasta ti aramidam. Ay! Ay, awad mo, Nora! Anya dahi ta nga isursurum iti anak mo. Maditi kasta. Ay sus tatang, bay andak kadilaang. Tanarigat mat asa anak nga agtagare. Na. Kita amanti naramid da dya abingbing dito'y apuyo. Dinanog na. Ay, Charlie, apaw ka, ha? Di mo dengdenggan ti isursuro dagiti naganak mo. Ta mistake ti isursuro da. Ay, saan anasayaat, apaw? Ni tatang mata kumontra manan. Salbag kayaw nga gasawa. Apaya kasta kayaw. Nagpadaan nyo laki din iti panunaw. Nagasawaan niyaw tinagalas nga ugalay. Hay, gusto man laday tan tatang. Nora, anak kaw. Mistake ti sursuro yaw kadagiti anak yaw. Mistake! Ay sus tatang, bay anda kami kade. Ne. Taam mo may tararamitin may. Saan da kamin apakibyangan kadagiti anak may? Ala. No di kay pa isuraw. Makaamu kayaw. Gusto lang ti araramiden talakay. Isuro ta dagiti anak ta nga agpakumbaba. Asaan da nga aguyuyong. Uwan bagat. Takastay ko na idi day di tatang ko. Irwam mo ti ubing iti umno adalan. Kat oray inton lumakayen, di nanto panawan kunana. Malagip mo pa'y laday tanak ko na day di tatang mo. Uwan mo ta, si kamot. Sa bagay, oray siyak. Kastamot ti kunana idi kanyak. Kanayon nakabilbilinan day di tatang mo. Asaan ko kano abaybayan dagiti anak ta. Isurok kano ida iti nasaya at akababalin. Nga isuti kasayaatan nga aramiden ta. Wan Taoray dagiti naganak ko. Nasaya at met insursuro da kanyak. Nga isumet ti isursurok ita kadagiti anak ta. Apay Nora, sabali ka no met ti isursurom kadagiti anak mo. Anya nga isursurok, Nana Else? Nga imbis nga isurom dagiti anak mo iti nasayaat. Ngam isurom kit di ida na makiapa. Anya? Nora, madi, ano kasta ti aramid mo? Saan to ngagba nag-anasaya dagiti anak mo? No kasta ti isurom kadakwada. Oho,
Didak man pakibyangan. Sa bagay, kastala ti biyag At dadagiti tao nga iti ipagarup dakat na saya at ti aramid da. Ngam kilo matgayam. Dita kayo manlaangan. Hay, manaktak kayo. Agawid akon. Nagado ang masabat ko. Da kayo pa'y, wisit. Ay, ina. Nagalason at talaga ti ugali dayta Nora. Sila ang dagiti anak na. Nagmalas dakit dain anaadaan iti ina akas kaninora. Baliktad ti isuro na kadagiti anak na. Anay ko! Anay! Gunggunam! Danugin ka pa. Di matak! Anay ko! Tinanong mo ti matak! Ito'y pa ya! Salbag day tanga ubeng. Takas tamat ng tinamay anay ti Ropam. Ay, sana mabalinti kastoy. Sobra tinamayan ni Charlie di taropam. Nay kita man, limidam. Nagsakit, Lola. Nasken akasaritak dagiti dadakkel day ta Charlay. Ikamang ta iti barangay. Inta kasarita ni Kapitana. Itinangag ko asalaysay ti tunggal maysa kada kayo. Kat makitak abasolyo, Nora Candario. Anya? Basol ni, Kapitana? Awan matgayam amuyo a kapitana. Kasano ada kami ti aking basol? Oray pa nagsungsong batyo kat nagalas. Ne. Awan sursuroyo at talaga. Ay, kapitana. Nagado kat asa uyon aya. Ibagayon no anya ti rumbang ama aramid. Kanya. Saan la asyak ti mangadang? No di kat amin nga adda ita dito'y barangay hall. Nga imay nagdangag iti daytoy atungtungan. Sige. Magsaw kayo amin, tasong batan me. Anya? Agmulta kami? Hoy! Agraraman kayo umatanya. Kasla na lakati kwarta iti kastangay bagbagaya. Nangagati ko na ti kaadwan. Da kayo nga agasawa. Awan basol mi kada kayo. Magmulta kami. Magpultaan kayo! Magpultaan! Tumanaw dalaangan dito barangay kayo! Kalidasa nga pamilya! Anya? Saan la asyak ti mangikadang iti daytoy, Nora Dario. No di kat dagiti aminan adim maray iti daytoy atungtungan. Dayta ngamin ti bagbagak kada kayo. Taawan ti panagpakumbaba iti puso yaw. Kitaan nyo ita, dakas ti naramid di anak yaw. Nga isuma ti parikot yo ita. Anya nga ita, pagmultaan da kayon, gapo iti naalas nga ugali yaw. Bastos kayo pa'y asimango iti tungtungan iti barangay hall. Imbes nga kid daw kay kumay iti dispensa, saan takas takot ti panagsungsungbat yawn? Agmulta kami na, tapno malpasan da ita parikot. Pangalaan nyo nga rod ita iti pagmultayaw, aber. Agasam nga iti multayaw. May sa ababoy kun cash. Wan nga rod tatang. Umutang kami na. Basol yung lang na ito ang mapaspasamak ita. Tano ko mainsuro yaw iti nasaya at akababalen dag iti anak yaw. Nang runa ni Charlay. Di saan kay kumangag parikot ita, Tatang. Kababain kayaw ni tintiro a barangay. Agdindinamagaan ti kinaawan sursuro yaw nga gasawa. Agmulta kami na, no dayta ti kasapulan tatang. Imbes ati pagmulta yaw, kat ipaayo laangan apara ka dagiti anak yaw. Angam saanan taga po iti kinaawan sursuro yaw. Hala, agmulta kayaw. Makitak itan ti epekto ti madinga ugalita, lakan. Iso ang husto ti kuna ni tatang. Rumbeng agbalbaliwtan. Kat isuro ta dagiti anak ta itinasayang at akababalain kan sursuro. Ay, bakit?
Pampanunutot mo day ta. Nakitak jobing dinanog ti anak takot. Kaase. Limitem ti igid ti may sa amatana. Un nga rod. Manipod ita, ang balbalitan. Isurutan dagiti anak tayo tinasaya at asursuraw. Anya, umay kayo agpakawan. Una na. Nasaya at mad, no kasta. Nakaamiris kami nga agasawa. Abidot ti aramid may. Iso nga agbalbaliw kami, tata. Saan may nga babawi ti multayaw? Tanalpasan ti pinirma. Un, tata. Agtungpal kami iti pinirmaan may. Ngam imay kami la agpakawan. Gapo iti inaramid ti anak mi iti apuyo. Laglagi po nyo dayto nga ibagak. Irwam mo ti ubeng iti umno adalan, kat oray inton lumakayan, di nanto panawan. Nana? Una na. Laglagi pan mi day tanging bagayaw. Iso amanipod ita. Kasta ti aramidan may. Ditan gagayam tinaggibusan ti pakasaritan tayo ita, anaadaw iti pagsasao ako nana. Irwam mo ti ubing iti umno adalan, ket uray inton lumakayen, di nanto panawan. Tampok ditoy, programa tayo. Kastala ti biyag! Wungerli anak, bayam ta igatangan kanto iti baro a cellphone mo. Kayat ko tay touchscreen nanang. Daytay ngay agbalor iti innam aribo. Ha? Nagninamot ton? Basta, kayat ko day jay. Kasjay nga min ti cellphone tay ka-eskwela ak. Iso akayat ko mat ati kasjay. Ala, bayam ta igatangan ka. Duwatan to ang mapan gumatang, anak ko. Wen bakit? Bayam to umutang ak eji opisina mi. Manumot laeng nga itiin na maribo. Nasaya at nga rod lakay. Maragsakan lakit di ti anak ta. Una, kakaiso ng anak ta, di ipayat amin na kayat na. Wun ah. Rumbang laeng. Ala nga rod, mangirimedyo ka iti igatang ta iti cellphone ni Gerle nga anak ta. Oh, imbag ka pa'y ata amin akayat ti anak mo kat ipapaay mo. Ay, kasta kami iti anak me, Delia. Amin akayat na, kat ited may. Kapatag may salakat nga rod nga anak. Ngam madimat ti kasta, Emily. Anya ko mati-mati iti dayta? No siya, jak ipalubos nga amin akayat dagiti anak me, kat itulok me. Narigat ti kasta, nang rona pa'y tanakurapay laang ti adda pa nagbiag me. No para kada kami mat nga agasawa, oray saan mi akabailan, ikarigatan mi laktaa. Sa bagay ngam sabali mat ti panirigan mi nga agasawa. No adda, ipaay may. Ngam no awan, saan mi apiliton, apaaddaon. Ay, no da kami iti asawak akit, ipaay mi amin akayat ti anak may, paipat patag mi launay. Mabalintamot nga igatangan dagiti anak ta iti nangina cellphone, bakit? Ngem saan mat ngamin nga importante dayta? Ti kwarta nga igatang ta iti nangina cellphone, or nungun talangin iti bangko, para iti panagadaldan to iti kolehiyo. Un alakay, dayta ti kasayaatan nga aramidan ta. Nanang, tatang, mabalin ka di nga gatangan dakmat iti laptop. Anya? Alamat na, dagiti ka adala, kat ada laptop da. Siyakla ti awan. Adamot laptop tayo diti balaya. Saan Ti kayat ko, daytay talaga ako kwak. Sana mabalin ti kasta. Adda laptop diti balay. Iso ti usaram. Apay, saan da ka di nga ipatpatag? Jun anak, ipatpatagda kayo kini Cherry akabsat mo. Ngam saan amabalin nga amin akayat yukat ipaay may. Nang runa pa no saan mat nga importante. San mo nga ipili ti kayat mo, John? Tauray agan ano ka? Sanda ka nga ikatangan iti laptop, mawadam? Nyamat tan. Ni, Ni. na. Kita ta masurunan. Wala, bayam lata. Wun ah,
amin akayat di anak mi kat itad mi. Ngem balasang ko, saan anasaya at nga amin akayat jay balasang yaw, kat itadyaw. Kastala ti biyag anana. Ipatpatag mi nga rod jay anak mi, di itad mi amin akayat na. Una, ngem kasanod nga no adda di yung maitag. Maitad mi amin nana. Aya, Wala, kakaiso na nga rod nga anak mi. Di ipay mi amin akayat na. laglagi pam dayto nga ibagak balasang ko. Saan nga amin akalikaguman ti anak, ket ipaay. Taamangan no agparikot kanto iti udina. Anya? Wen balasang ko. Maday no irwam mo ta anak mo. Nga uray saan nga importante, ket ipaay mulat ta. Ano da kayo Ngam na da kami, ipaay mi ata ipatpatag mi launa di anak may. Ngala, yagyukit din tegat gataang agatas, ta agawid akon. Sige, mapitlaang ta isupot ko tigat gatangam. Ay, masurunak iti dayjay abakit suleng. Anyamod dayjay abakit. Kaslaki din isursurunak iti rumbang aramidag. Apay aya. Kuna nakit din asaan anasaya at aramidan ta iti anak ta, nga amin akayat na katipay ta. Kastala ti biyag bakit? Anya kas tala ti biyag. Umapal da ngamin. Kastala ti biyag. Adda dagiti umapal. Wen nga taa. Umapal dagita atat tao. Iso akas tat ibagbagada kanyak. Ta iso da nga nain, kat di da pa'y maigatangan dagiti anak da iti pakaragsakan da. Isumat. Isu abay am dagita nga agsaw-saw dita. Taawan tinasaya nga ipaidaken ka. Masurunak ka di balay, Lola. Apay. Anya ti pakalidayam unay, apaw. Pasanumat ngamin. Katsanda ka may gatangan dananang kantatang iti laptop. Laptop? Lola, Anya ngay dayta a laptop. An-anwam aya. usara ka. Ay, Lola, ang mga numabalindak may gatangan iti laptop. Ha? Apay nga katawa ka na. Ay, ina, ay, apok. Manumot lang nga iti pensyon ko, iti binulan. Apay, sagmamano ay ati laptop. Adda ka di sa nga ribaw. Anya? Ay, apok. No nasursurok ngam sa nga ribaw ti balot ti laptop nga ibagbagam. Jak magatang Anya? Ni Lola may tangawon nakpay. Apok, nalabit asaan anasaya at para ken kadayta a laptop. Isu adi da kay gatangan dananang mau. Apay ngamin nululi paplangan ti pagatang mau. Anya? Ay Nadilya, sa anak abilay kada Emily nga agasawa. Agasaw, uray makautang dan. Basta maitid dati kayat jay anak da. Ngam siya, sa anak akas na kadagiti anak ko, nana. Ay, uray siya ka. Saan mo't a practical tikastan? Uray ingka umutang ditan, basta magatang mau, ti kayat ti anak mau. Pudnot ako nam, nana. Saan akin na practical tikasta? Kuna na, nga ipatpatag na kanaw jay anak da. Iso nga amin akayat na kat ipaayda nga agasawa. Amin tayo kat ipatpatag tayo dagiti anak tayo. Ngam di namot kayat asawan nga amin akayat da kat matungpal. Iso mo Naa? Siya gayam ti pagsarsaritaan yaw? Chismosa kayaw? ha, nay, saan Emily? Wa Emily? Aho! Apalan daklaang, iso ti kunayaw. Sa bagay, kastala ti biyag Adda dagiti naapal, akas kada kayaw. Tanya nga, kat di yung amin kabailan nga ipaay, dagiti kasapulan ti anak yaw. Ay, nabalasang kau. Kabailan may no kayat may. Woo! Si kapay abakbakutan ti mangisis-chismis kanya. Ha? Manipot ita, saan ako nagumatgatang dito isturmo? Ha? Che?
Dita kayo manlangan. Anya. Ay, Yang, ay, anyan, tikas jay, apanunaw. Mun nga rod na na. Ala, ikandak man langan, itikat gatangag, tagawid ako. Amang ano agsubli pa ni Emily, kat apaan na ta. Sigay, ikang kangarudag. Atoy. Inggatangan ka iti tablet mo. Tapno di ka umapapal kadag iti kaadalam. Wow! Nagpintasin, tatang! Un, paraken ka dayta, anak. Imbaglaangan ata adda kwarta ni tatang mo, kat iso ti inggatang na iti dayta. Adamanan nga rod apalan dagiti gagayim ko, ah! Ngamin, kompleto ti gamit ko. Idin to tayo suda kat saan? Basta iwanam dagiti gamit mo, anak. Un, tatang! Ipaay mi amin akayat mo, anak. Kaputa, ipat, patagda kalaunay. Ay na, agyaman nanang, tatang. Yes! Ay, wingayam. Diyak kayatan tay bag ko. Igatangan dakman iti sa bale. O sige, day talaga ayam. Igatangan ka, ah? Day tay napintas, ah. Un, anak ko, di ka agdanag, ta igatangan ka. Uray sandal kan rubber shoes mo, igatangan ka. Imbag ka pa'y, girlie. Nagpipintas dagiti gamit mo. Day tabag mo, nagpintas. Kabarbaro manin. Kastalat libiyag ka. Amin akayat ko. Ipaayda na ng kantatang ko. Aya? Saan da ngamin akas ka na ng kantatang mo nga imot? Saan nga imod na nanang kantatang ko? Ipapayda mo di ka sa pulan miya. Wala. Ngam saan nga amin? Oh, kita ang manday ta sapatos mo. Daanan, iw. Sana balin tamabalin pa'y ngausaran. Kan nalagdalat na. Ngam siya. Nagpintas ti sapatos ko. Ado nga min ti kwartayo. Iso ang magatang nyo ti amin na kayat yo. Wala. Kastala ti biyang ka. No adda kwartam, magatang mo ti kayat mo. Ngam no awan mo't kwartam, kukwam laang ti umapapal. Anya? Ay, sige Tainak pa'y agmerienda di ta kantin. Ado ti kwarta kita. Iso nga agmerienda ang iti pasig anangina. Nanang, igatangan dakman iti sabali manin a laptop. Ngamin, nakitak tay laptop tay kaadalak. Napimpintas ngam tay laptop ko. Ha? Sige mo tin ananang. Diyak kayatan tay laptop ko. Igatangan dak iti baro. Kas iti laptop jay kadala. Anya? Kita agto atan adu ti utang ni tatang mo, iji pagtrabtrabahuan na. Kat, agbaybayad pa'y lang aging gaita. O di umutang manan, tapno aday gatang na iti laptop ko. Ay na bakit? Awanan ti pagutangak. Agbayad tayo pa'y sakbay ang makautangak manen. Kasanon ti ibagbaga ni girly a laptop na. Kaya't natin na pimpintas a laptop. O di ilakom jay laptop na. Taiso ti igatang mo iti sabali. Anya? Basta, kaya't ko ti baro a laptop nanang. Awan mo't nga rod ti mayat agumatang iti laptop mo. Sobramot abarat ti tawar da. Agasam tagatangan dakiti iti upat aribolaan. Ay basta, igatangan nak iti baro a laptop. Wen ngem orayem tasaan analaka ti kwarta. Adu ti utang ni tatang mon. Basta, igatangan dak iti laptop. Kuti kayat ko, adan into next week. Anya? Ay nalakay, awan pa'y lang ni girly. Anya ti orasan. Ay madanagan ako. Amang ano at damat na patag ngayon naramid day di pagadalan da. Sana marabrabyan day jay. Amang ano nagpauyula ka ay. Kaputa dita pa'y lang nagatang ti laptop na nga ipagpagatang na. Anya? Anya, di pa'y nagaw-awid ti anak yaw. Anya ti orasan, alas 10 iti rabiin Agpada kami kini Edmond Arimwar. Tasapulan mi ni girly. Nahinap na pananan nga ay. Iso adim magasak diti ayan nyo na nasuling. Tama nga no adda ditoy. Ay awan mo't balasang ka. Ay apay adiyo awagan iti cellphone na. Awan ti sumungsong bat. Anya.
Ay, nakaya parbangonan nga mawanpay ni Garle. At the text na idirabi, Ah, ngam di kan rining pay. Tamo ka nabambanog ka ng sapsapol kan kwa na. kahit anya ti kunana. Saan ka no sumangsang pay? Aging ga adita magatang tilaptap na. Alaing kayo iti ayan na. Tanarigatan no di agaw awid balasang ko. Huwag nga rod nana. Ay, hanyamot tenday jay nga anak may. Saan mila matong paladagos ti kayat na agtalaw matan? Isu daytan tay kunak idey balasang ko. Saan nga amin akalikaguman ti anak? Ket ipa ay. Taamangan no agparikot kanto iti udi na. Nana, Oh, di husto ti kunak. huwag nga rod nana. Husto ka. Italang ang makitak ti kinapudno day tangay bagbagayo idey. Kastala ti biyag balasang ko. Sa kanto la makaamirais no agparikot kan. Ay katala ingkayawid ya anak yaw. Tamangan no anya pa'y ti mapasama kan kwa na. Narigatan. Wah, nana. Ay na, pinagdandanag na katalaga day jay nga anak may. Ay ngam saanin ang mabalinti kasta nga aramid na. Kan, uray na kami nga gasawa. Nas ka na baliwan mi matan ti wagas may. Madigayam no panoynoyan mi amin ti kayat ti anak may. Ditan gagayam tinaggibusan ti pakasaritaan tayo ita, anaadaw iti pagsasao ako nana. Saan nga amin akalikaguman ti anak ket ipaay, tamangan no agparikot kanto iti udi na. Tampok ditoy, programa tayo. Kastala ti biyag! Manganta ka din, Tina. Mabisi ka ron. Awan pa'y tinalutok, tawan mo tinted mo akwarta paggatang ko iti makmakan. Ha? Ay, Diyos kakit de, Tina. Nagremedyo ka kumana, iti masidal ka. Dinakman ka sarsarita? Tawan mo't lang sir Ben nga asawa. Anya ti kilo na, ha? Nalawag mo't nga ta tinanggag mo. Diyak kayaton nga ulitin timbaga. Anya? Magabil ka to. Sige. Padasam at pumanawak langan rito. Sige, padasan nakakabilang tapanawan kan. Nagalas ti ugali makastari ko. Awan lang aruden ti may tultulong mo. Agbartek kapailaan. Tang, jak ngamin maliklikan dagiti babarkada. Langgong! Sana rason day ta. Nagsingpet ti asawam. Naggagat pa'y. Awan ti maibagak ken kuana. Apay, nagipulong ka di manen kada kayaw? Wen! Imbaga na kanya ti panangapam ken kuana. Iti kalman. Kasano asa nagagpungtot, tatang? Sumangputak nga awan apolos ti kanak iti balay may. Langgong! Kasanumat ngamin. Awan ti maigatang ni Tina iti makan. Gaputa awan mat it-ited mo, loko! Itatang Tagari ka pa ito, tapisin ka. Likli kam ngamin, dagiti barkadam. Imbes nga igatang mo iti arak, igatang mo iti kanan ti pamilyam. Di na na may ti panagbiagyaw. Itya mo, dagiti barkada malanggong. Ay, pare Ben. Pumutang agpailakin ka. Mano ti utangan, pare Rico? Kwa uray 5 gasot lang, pare. Painumot ngamin dagiti bisita kasi mangput ijay balay may. Kastaya? Sige, pautangan ka. Ngam bayada madagos Wen, sada parikot dita, pare. Bayadak adagaw sa paman na madaan na kiti kwarta. Hawan gayam. Andaman ibagakan ka? Anya dita, pare. Ibagam laeng Awisan kanto inton bigat iti balay ti gayem ko. Anya ngay taramidin tayo jay? Kasangay na ngamin. Ket agiinom tayo. Ha? Taagpartida kano iti kalding ka Ay, una, pare. Mayatak iti day tangawis mo. Mayatak lao na Pimanaw manen ni Rico? Untatang, nagsapa nga inawis ni Ben dito'y balay.
Muklatan, no sa dino ti papanan dagiti dua nga artek. Nalabit amapan manen agbartak dagiti nga aggayam. Ay, kinunampay. Gure ka. At doon sa mo't bisita yu, idi kalman. Ay, wen tatang. Babarkada mo't lang ni Rico. Ket, nangalaan namanen iti kwartang ingkatang na iti arak. Ay, jakman amoy ti dayja tao. Mas dawak nga rod. Tada igatang na iti arak. Ngam awan mo't ti amo kapag sapulan na. Ho! Langgong dadya putot ko. No timaw tawidan na. Arak lati ang muna sangwan ngagmalmalem. Abay, di ka mabain iti asawam, loko. Tatang, anya ko mati pagbay na kita. Sawak mo niya. Hapaw, nagsanger ka. Kanayon anabartek ka nga gawid. Ita, at dapat larupam, nga umutang kanya kiti kwarta paggatang mo iti arak, kan sigarilyam, lokaw. Payadak tumot ladag. Osta. Di nakman umay utang-utangan. Kanya kung matipagbayad mo, katawan mo't trabahom. Ay, katadan tulat tatang. Uray putin nyo, tikunak. Ay, dagati dugan ti listaan ti utang ni Rico ditaw iti na. Agsingira kaun. Ay, nana. Jak amo dagitang utang ni Rico. Iso ti singiran nyo, nana. Ay, namin adon adaras asing singirak ni Rico. Ngam ko na namot asika kano ti agigigam iti kwartaya. Iso asikan ti singirak. Anya? Nabayagan dagiti daddo mga utang na kanyak. Pasig adagiti pa'y nginginaan apulutan tinalala na. Hindi ka madanagan, nana. Kasaritak ni Rico, apaman ang makaawid ijabalay. No kasta, awan kan ka ti kwarta. Ay, awan nana. Apag isulang ti kwartak nga igatang ko iti bitsin kan sardinas. Awan ig-igamak adakkel a kwarta. Talaga ang mangibabain ka, Rico? At dagayam utang mo ijay tersena ni Nana Lina di tadaya. Apay, agsingsingir manan. Wan, tidakas na. Siyak ti singiran na kadagiti utang mo. Ay, kat binayatam ko man tanapan kamot lang iti tersena na. Ay na, dadaal ka din ti ulom. Apay, ado ti kwartata pagbayad ko itinagdakkel nga utang mo. Baybay ampay lang nagiti utang, tamabayadan taw. Yapo, kaano pala makabayad ka? Kat pulos mat nga awan ti aramidam. Sadot ka nga rod. Anya? Pudnumot! Napaklan ka asadot! Awan ti aramidam asabali. Agin inom kalatan iti ara. Tanagam ta pa nagsarsaritam tina. Luguban ka na eh. Ay, sana ka mabutang kan ka, Rico! Syakto, pati mang lugob kan ka! Ha? Tangsit ka! Ay, sana nga agang angaw, Rico! Kabalang ka nga isaplit no kayat ko! Isaplit ka no kunak, isaplit ka! Mawatam! Ha? Ay, nauyong nga rod ni Tin, ano kasta timbaganagan ka, pari Rico? Apay paray, ipalubos ko nga raud, asyak ti kabilin day di babae. Syak pala ti lalaki ti pagtangan may. Iso asyak pala ang ti masurot. Uwan mo ta pare, siga ti are. Un pare, syak ti are. Iso nga rod niya inasawak ni ti, natagsirbi kanyak pare. Syak ki din tibut niya na. Never! Manang Tina, ada ka din ni Manong Rico? Apay aya. Umay ko kumasingiran ti utang na kan ni tatang ko. Anya? Adda utang ni Rico kanitatang mo. Wan manang, talugasot ka no. Itangamin nga aldaw ti imbaga ni Manong Rico, apanang singir mi kan kuana. Ay, pasensya kan Jane, ading ko. Nasa paarimor ni Rico, kadwanan ni Ben abarkada na. Ay, kasta ka di manang. Baliwak laangan ti umay dito balayaw. Ay, kwa. Sige. Kasaritak pay ni Rico, sakbay nga umay agbayad iti utang na kanitatang mo. Ay, bagay. No adda may agsingir dito'y balay, ibagam nga awanak Ay, ibagak nga adda ka, Rico. Na, Di mo ilemangan ti utang mo. No adda kwartam, ingkakat agbayadan. awan nga rod ti pagbayad ko, Tina. Inka man kiti agremedyo kin ni nanang mo.
Isupay lang ti pagbayad ko. Ay, makamuka, Rico. Saan ko nga utang dagiti arak nga inututang mo? Di na, bakit agasawa ta? Tulungan na kumaga dagiti parikot ko. Apay, Rico. Ah, Imbagak aya nga ing kaumutang iti arak. Siyak aya ti mamartek. hindi bakit mo... Ay, dinakman awag-awagan iti bakit takabusor ka ita. Ha? Kasanaon, no, agdarom dagiti nakautangak, bakit? Ah, amo matlagayam tagbutan. Ay, laglag kakit day. Eh, Makamukan iti biyag mo. No adagdarom, makamukan kunakmanan. Tang, di nakpay tulungan ni Tina. Anya ko mati may tulong na king ka. Kadagiti utang ko, tatang. Adong aminin to may agsingir iji balay may. Laglag. Utang mo? Ingka kat agpatulong iti asawam? Tatang, Di kan tupay mapakanida, laglag. Hehe, apay. Makaamiris kan kadagiti madi nga aramid mo. tatang mo. Di nakman kita niti kasta. Diyak amo no agbaliw ka pa iti nagmadi nga ugali mino sa anay. Nasingputak mo ti kunak, tatang. Na, hagyapay larupam amang ibaga ti kasta. Anasingpat ka, ha? Kanayon ka anasangir, ha? Payod mo lang agat arak. Sa maysa, pasig mo't nga utang ti gatang mo tin inuman. Klabain. Tang, pautangan da man kidi iti pagbayad ko kadagiti utang ko. Pautangan kan tubay lakit dugol. Awan di may pautang ka. Kasano nga ito utang mo kanyak, pare Rico? Bayadak to pare. Kasapulak itan ti kwarta. Naskan nga ikatangak iti agas di putot ko masakit. Pare. Sigamat, pare Rico. Saritaan ta, bayada madagos ti utang mo kanyak. Ita, awan mo't gamay bayad mo. Pasensya kan pare. Talagang awan pa ilang pagbayad ko ita. Nawan ti pagbayad mo kanyak. Tilangan cellphone mo ti pagbayad mo. Ay, sana pare. Limagasot laeng ti utang ko kin ka. 1,000 na surok ti balor ti cellphone ko pare. Ay malugi ak mo na. Pare, talaga kasapulak ti kwarta ita. Iso aday ta cellphone mo ti pagbayad mo. Makapungtot kan samatan pare. Jak bumdeng amang kabil kan kano di nakbayadan ita. Pare, pangasem. Talagang kami... Dinarog na mo pare bahin. Saan lang aday ta ti aramidak kan kano di nakbayadan ita. Anik, Luguban ka! Mismo pa yan agayem mo tinakakontram, Rico. Agnakam kan, kat ingkabayadan ti limagasot nga utang mo kan kuana. Mapanak agremedyo baka makambo di tanak. Agyaman ka, tadi nakalinuguban ni Ben. Ay, nagbanag ti bagiday dya tao. Idin to tasika kat nagrapis ka. Mapanak agpagpakaasikin ni tatang. Taisopay laeng ti agbayad iti utang kaw. Wan, ay kasta taramidok bakit? Ngala, ingkabayadan ti utang mo kini Ben. Ngam daytoy ti tandaanam. Pulos adi kanton umut utang kenkuana. Wan, tang. Agsapul ka meten iti panggedam. Tapno ada mayawat mo akwarta iti asawam. Awan mo't masapulag ka pang gedam tang. Laglag kakit dia. Jak pa'y nakita na pan ka nagsapul iti trabahom loko. Ay kat mapanak tuak. Mapanak to tarupam. Sadot ka na paglan. Nakababain ka kadag iti katugangam. Imbes kuma nga biyagam ti asawam saan? Isugit din ti mang biyaging ka. Mapan makilablaba. Para iti pamilyayo. Kat saan nga umdas day ta masapsapulan na panunutem ko ma? Iso nga agsalukag kamot Damag kaw ang nagbayad kan iti utang mo kiniben abarkadam, Rikaw. Agbayad ka matin kanya ka. Awan pa'y pagbayad ko nana.
Pasensya kayo. Ay, na yan. Nalugi akaw nga po itinagdakkel nga utang mo kanya. Kwan, hana. Umayak ko umutang iti inumag nga arak. Nagpuskol mo tan tirupam rikaw. Saan ka lang arudan ang makabayad iti utang mo? Umay ka manan umutang. Ay, kat sigurado ang mabayada ko inton sumunong aldaw, nana. Apay, adan pagbayad mo. Ay, wala na. Inawagan naktay kabsat ka nga da ijay Hong Kong. Ipatuludan na ka no iti kwarta kahit. Saan pa'y matlagay pa sigurado nga ikan na ka? Apean ako nam tikas tanana. Kanaw ko namot itay. Di saan pa'y asiguradaw? Ha? Ay, sigurado na. Promise. Bayadak dagiti utang kaw. Iso pautangan nakpay. Apay, anabartok ka man na si Mangpat. Kulak man no saan kan aginom iti arak. Dahito yung tibiyag ko. May kaman kinita ako. Mabagay. Jak maligligan ti aginom iti arak. Ay, no! Talaga saan kan agnaknakam? Nangalaman na niting gatang mo iti arak. Saan ko ginatang ti arak? Bakit? Inutang ko? Anya? Imutang ka manen? Win. Paano kimutang iti tersena? Ay, matayak lagi din awan arak ti bagay. Babain akon ka ni Jane. Abay mananda siya, Jane? Saan ka pa'y matgaya man nakabayad iti utang mo kan kuana? Excuse me, correction. Saan ani Jane ti nakautang? Bakit? No di ka ti amana. Ay, uray pa'y! Nada kwartam, ingkag bayadan. Mawatam! Kabsat, pasensya ka na niya. Awan ti amo kiti ibagbaga ni Rico, ngagpatulod ti kabsat na nga adda ijay Hong Kong. Kinapudno na, nabayagan asan kay mawag ti anak ko nga da sadyay. Ay, awan man nga ruden Apay, kabsat. Ay, linastugan nakmanin ni Ricaw. Nagparbaw nga ipauitan ti kabsat na iti kwarta. Ay, sos Mariusip talagang awan, nasayat nga aramid da nga anak ko. Ay, anday jay nga anak mo, kabsat. Ay, diyak ka mo, no naturtong na. Itay payagsa pa, anapalabas ko balay. Ikak, iti ultimatum na. No saan pa'y laang ama kabayad, idarom kaun ijay barangay house. Maritina, napanan ni Pare Rico. Ay, Jack Amo, Ben. Apay aya. Adda ko mapangawisakan ko, ana. Ben, adda ko maipakpakaasikan ka. Ha? Anya day ta? Ibagam laeng, barang makatulong ak. Barkadam ti asawak. Pangaasim man, tadi mon isurot amapan aginom iti arak. Tama nga no makautang manen. Ha? Kas kuma iti naramid na ken ka. Nagbayag asaan na nakabayad, aging gaan na danog mo. Pasensya kan, Mare. Talagang kami nakasapulak ti kwarta iti daydiagon daway. Iso akapilitan as singirak. Nagsaritaan mi ngami na bayadan na adagos ti utang na. Hanggang di matagbaybayad. Talaga parikot ko day dya tao. Makapasuron na talaga! Diyak kaya ti panagsasaom tina. Ibabay nagitan ka na kiti babarkatak asakit na laing umutang. Kat agpay sumat! Sigaw pa yun ti adaganas na ngagpungtot? Ay, durbad ka talaga! Aglab-labos ka na. Durbab ko ng gidin ganyan. Ay! Naku! Lumaban ka! Tinungpanak! Kaya't mo na yun nagpwede pa ng tong pagkangga, ha? Kaya na! Di ko na mga takot di ka tutupan!
Lumabagan. No kayat mo, aggabuta! Sige, aggabuta langan, just kika! Stop! Apa dia talangam, ha? Limbong boy mo tamatam. Apay adi ka makatagaray? Apay alimitem tamatam ko naklo ko. Dinanog ni Tina, tatang. Very good! Anya? Diyak kabailan ni bakit ko, tang. Nagpigsat idanog na. Kaslabok singiro. Ay, kaslabok singiro kurang paikit dia. Dua ko maamatam tilimitem lokaw. Ay, dumanon to nga agriri kayo anakarkaro itasawam. Amangan no isina nakapay loko kapoy ti kinaartek mo. Ni tatang mat. Ay, kas ko na tayo pagsasawa niya. Ha? Tinalabas ag tinagadakas. Ha? Kas talatibiyag, dagiti mamarta. Iso nga agbaliw kakit din, agbaliw ka pa'y. Tang, ay nadyaklay pagarop. Ay nakabailan gayam ni Tina, ti makigabaw. Loko? Nagpigsa, tang, ay nadyak makakunail, iti rabe. Ganabam! Ha? Binagkal na kapay kuma. Tatang mo. Amo ka napigsa, ha? Da kumplito ti wat-wat na sa nakasken ka. Aday talang mangbek-bekkal ti butilya ti paglayam, loko. Ni tatangay. Agyaman kakit dia. Tadi nakabinagkal laging gat nagtulakak ka. Iso nga agyaman ka, ha? Taday talang tinaramid nakin ka ni Tina. Bakay, nakaluto ka niti pangaldawan ta? Apay akas tati tono, wano tinor ti saritam riko. Ha? Aging sisingpot ka laang samad. Ay, sana nga aging sisingpot. Bakit? Sigutin, singpot ha? Awan pa'y tinailuto, tawan ti bagas. Ay, kastaya. Wan, uray ti masida, awan ti mailuto. Kuan, kasta nga rod, bakit? Awan parikot, mapanag agrimidyaw. Mapan ka manan umutang? Ay, saan mo't bakit? Ijay balay datatang ko ti papanak. Ay, isa pala kumata, at damakan kan mabulod ang mailuto ijay. Ijayan ti papanak, bakit? I love you. Nasaya at nagsabat ta dito'y paraanan, Rika. Nana. Ibagakin ka nagapuak ijay barangay haul. Indarumkan kin ni kapitan. Urayam laang ti may patulod asumon kin ka. Anya? Dakulan ti utang mo kanya, Rikaw. Imbagak amin kin ni kapitan. Ti kabulas tugam kanya. Ibagampay nga da sumangpet a kwartan, ngam awan mo't gayam. Nana. Isanudyo jay darumyo kanyak ta agrimidyo iti pagbayad ko. Yawanag, saanan amay babaway. Nalpasan anak kisarita akin ni kapitan. Tirumbang paikitikan ka, kat may balaw. Saan kumaala na? Ay, agrimidyo account. Ay, naladawon ti amain. Agsagana kakitday. Tano saan na masulbar day to'y aparikot na. Paibalod kan. Talaga nga ramidag ti kastariko. Titan gagayem, tinaggibusan, ti pakasaritaan tayo ita, anaadaw iti pagsasao ako nana. Tinalabes, ag tinag adakes. Tampok ditoy programa tayo. Kas talatibiyag!